Whakakisi mana tua e lilifu palemia ko toke tālangi ke tau tanga te motu, ha koe tau ngahua longa ne kua whakawhitagi ai tau tanga te motu ke tau whahi tapu kua mole. Ka mata mai he puli whamotu ha niwe, pihia mai whano he tau iki puli he Auto Pasifika ki niwe. Pehe lilifu palemia ko toke tālangi, lahe whiawhia hana ha kua longona e tau hokotaki mitaki, ke tau ngahua he puli whamotu, mai whakawelahi ke tau tangata ko ngahua ki ai. Pia ke tau tangata o se motu kua whiawhia, ke kau whakalataha, ke tau whakaroanga pese ni he nā kei nofi takitaki kautū, ke he motu he pule whakamotu. Pihia fuaki ke whono he tau iki pule he Auto Pasifika, mai tau mana ni he whakatuwhanu kwa kisia, mai whakatutali ki ai, ke latai mai motu. Pehe fuaki e dirifu palemia, longa tau mana kua ono he whakatuwhanu ki ai, ke he asi hakianga he motu. Mua atu ke he whalu ni a tau kisikisianga, ke he tau puhala, ngahua he whalu motu. Koe whalu motu, whai whakaharuanga ke whakahoho e tau tangata ki ngahua whakau whakataha ki asi hake motu. Whala tau ngahua whakalolahi whakatuwhanu, ke whakalahi whale tali whenonga, koe Masawai Resort, moe whale kua fuaki ke tau sia ki tau whale tali whenonga. Nā kai ni ke he whahi turisi, he motu kai pia fuaki ke he whalu ngahua fuaki. Amna ke walatala nei mai hana whakamatalanga, ke whalu whakaharuanga whahi tapu kua mole, tunga ia hamudalau ke matutaki ke awhiawhi tuloto ke tau walatala tutu he BCN News.